Урматта телевизор караусылар, хаумыгыз, хөрмәтле кунактар эфирда Алтын тирмә уйыны һәм Нәгыйм Нургалин уйынды башлайым. Бүген тирмәбезнең турында бүген бездә артистларның да ниндәй бит әле. Нефтекама, филармония артистлары яшьтәр моторлар әлбәттә. Башкорт дәүләт Курсак театрынан. Афарин, хәзер якындан танышып китәйек. Хаумыгыз, хөрмәтле кунактар, кайфтар нисек? Яхшы. Башлайбызмы уйынды? Башлайбыз. Әйдә яла буенча уен алдына якындан танышып китәйек. Безгә, тирмәбезгә килгән кунактар ниндәй һау-һаулаганын, ниндәй арыуга карагандарын белһәгез әлбәттә әйтеп китәгез. Бик тә шат булыр инек. Кемдән башлап китәйек? Рәхмәт итегез. Мин Рәмилә Кубагышева булам. Мин Кыпсак кызы. Афарин. Рәхмәт итегез. Мин Гөлназ Гилманова, Танып буй башкорттары руынан мин. Афарин. Дәлә Булатова, Юрматы. Юрмат. Нефтекамаларды тыңлайык әле. Кайдан килгәндәр икән? Ниндәй арыуга карайдар икән? Рәхмәт Мин итегез. Кунаккулова Гөлфина булам, Бөрьян арыу кызы. Афарин. Рәхмәт итегез. Илгиз. Мин Меңле руы егете, Шишмә районы Иске Балыклы авылында туып үскәнмен, әлеге вакытта Нефтекамала яшәп эшләп ятам. Афарин, рәхмәт. Илмира Аралбаева, Түнгәвер руы. Афарин, рәхмәт. Хәзер хөрмәтле уенчылар, хөрмәтле кунактар, уенга елгасы уйнай башлайык бит. Әлбәттә. Беренче һорау ошылай яңгыра игътибар менән тыңлайбыз. Милли геройыбыз, шагыйрь, импровизатор Салават Юлаевның ниндәй шигырьләрен беләһегез, әйдәгез тулыландырып бер-берегезне. Мин. Уралым. Уралым бер булды. Уралым. Тагын Хандугас 2 булды. Сандугас. 2 булды тагын берде. Ней, нимә? Берәү генә. Ук. Һәм тагыла. Кылыс. Яу! Яу. Әйттеге бит. Тагы нимәләр бар әле хәзер? Зөлейха, егет. Туган илем. Дөрес туган илем. Зөлейха. Һез әйттегез, һәм берәртән кайгы командага лавышлар менән. Афарин, бuna бит милли геройыбызды нисек бүлә бит икән бит. Афарин. Бишәләр дә куеп эсәләр. Нимә инде ул? Камалар әйттеләр. Бuna хәзер игътибар менән йырды тыңлай әле. Кем йырлай икән бу йырды? Һәм һездән җавап булды, һез берсе булмастыгыз. Мәгафур Хисмәтуллин алкышлайбыз башкорт артистларын. Һәм РСФСРның халык артисты Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты Мәгафур Хисмәтуллин алкышлайбыз. Килә һорау. Тауның уртаһында нимә? Вулкан. Тау. А хәрфе. Алкышлайбыз. Шәп. Кем бер ел эсендә 4 тапкыр кием алыштыра? Миргә. Әсәйеңдең һеңлеһенең йирнәһе Бажа. кем була? Юк. Менә әсәйеңдең һеңлеһенең йирнәһе кем була? Кем була? Юк. Әсәйеңдең һеңлеһенең йирнәһе Егнәһе була. Кайнага. юк. Кайныш. Хатта уйламайгыз да кем икән турында үз барган. Һуң әсәйеңнең һеңлеһенең йирнәһе Ире. Атайың булалар. Әсәйеңдең һеңлеһенең йирнәһе. Сеңдең ире була, атайың. Атларның. Үзем аптыраным. Әбид алкышлайбыз. Тәҙрә башында терәү һөйләп тора берәү. Өфө вакыты.
Радио! Радио ике командалар берге бастылар. Берәр тәңкәһезне алкышлайбыз, афариндар. Ә нимә ул баш күнәк? Көйәнтә. Қымыз иде тұрған. Қымыз бешә торган. Хауыт тиринде. Бейе хавансы. Дия хөтен һавада күнәк. Ул ялан башкортларында баш тиренән эшләнә икән. Баш тиренәс иң ныгы була. Елганың диңгезгә, күлгә куя торган урыны нисек атала икән? Тамак! Тамак. Ике командалар бергә кыскырдылар, басып торып кыскырдылар. Дөрет афары, хаклы. Тамак. Хаулык юлдаш булһа, күңел ниндәй була? Тыныс! Юк. Моңдаш! Моңдаш ике командалар. Күзен дөрес. Вот әйтәгә диде. Алкышлайбыз, алкышлайбыз. Алышмайбыз тезде. Иң шәп, иң етез йөгерүсе кош ниндәй кош ул? Страус! Дөрет башка сайма була ул. Дөя куш. Дөягыш! Сәгатенә 72 километрга тиклем сәгатенә йөгерә. Машина. Аюудан да шәберәк. Бензин дә кәрәкмәй. Берәр тәңкә һәйдә капар алкышлайбыз. Кайһы актер Салават Юлаев хоккей командаһының уеннарында Хаттабыш киемендә көйәрмән булып йөри. Шахид Хамматов! Берәр тәңкә һәйдә, Саид. Алкышлай. Шахид кем белмәй инде ул. Беләбез. Урагай дип ниндәй айды әйтәләр икән ул? Август микән? Август. Нимә дигән? Июнь. Август дигәнем. Августин, Августинлар. Ике командалы Августинда мен үзем шahit булдым. Алкышлайбыз, алкышлайбыз. Афариндар. Бuna кул сатырды беләгез мен, зонт булай бит. Ике тапкыр уйлап табылган. Тәүгендә уны борынгы Кытайда ягандар. Икенче тапкыр Англияла. Тик улар бер-беренә нимә менән аерылган икән? Англия һәм Кытай. Уйлап караган. Англияла гелгенә нимә инде унда? Туман, ямгыр ява. Кытайда Эфир, кояш. тимәк нимә менән аерылган? Бәлки Юк, Бер хасың бер не. бер кояштан аклаган. Икенче тимәк Ямгыр. Ямгырдан аклаган. Укыган кешеләр укыган инде берәр тәңкә әйтеп капарында. Алкышлайбыз. Шулай итеп, беренче тур бетте. Хәзер тәңкә һанайбыз. ауыр булды. Башлап китәбез. Бергәләп анайык. Бергәләп. Берәү, икәү, җиттеме? Өчәү, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15. Команда. Һеҙҙең күпме түгеләгеҙ? 12. Берәү, икәү, өсәү, дүртәү, бишәү, алтау, етәү, һигеҙ, 9, 10. 15. Бына бит. Һанап торган теге 12 дигән булай. Уйланмайды 12. Әйдәгез, Корсак театрман һелешеп китә. Быелгы мизгел нисек булды һеҙҙең өсөн? Нимәләр яңы? Инде премьералар уйнадыгыз, инде фестивальләрдә катнаштыгыз. Әйдә бер-берегеҙҙе бүлә шуны һөйләгеҙ. Мин рәхәтләнеп тыңларым. Безнең театрда иң мөһиме шул тиклем шәп спектакль сықты. Бөтә башҡа труппа, рус труппаһынан да артисттар бар. Ике труппа бергә эшләне ул спектакль өҫтөндә. Халыҡ шағиры Мостай Кәрим биографияһы турында спектакль. Близкий горизонт русса яңғырай бит. Якын уфык. Уның пьесаның авторы Владимир Анушкин. Куюсы режиссер Альберт Имамуддинов. Директор, режиссер. Рус телендә сығарылды спектакль. Аҙаҡтан һуң башҡорт теленә сығарылды. Башҡорт теле сыҡҡаста беҙҙең үҙебеҙҙең шул спектакль менән барып ҡайттылар яңы ғына Ҡазан ҡалаһына Наурузға фестиваленә. Август айында нигә Шымбай фестиваленә барасаҡтар. Спектакленә Ҡайҙа барасаҡ. үтәсәгендә ул? Шул Ҡазан ҡалаһында. Казанда үтә. Ә унда шундай фестиваль хаҡында ишеткән юҡ, ул ниндәй фестиваль ул? Халыҡара фестивале, бит. Халыҡара фестивале үткәрәләр. Әкиәт Ҡазан театрында. Бөтә Рәсәйҙән, Ҡазаҡстандан күп нидәр киләләр, коллективтар. Шунда. Беҙ анда 2 йыл элек булдык. Ҡазанда үткән Наурыз фестивалендә беҙҙең республикаға арналғайны, шулай бит? Шуға күрә беҙҙең театрда бөтәһе тип әйтерлек булдылар. Ә бына һеҙҙең бер генә премьера сыҡмағандыр бит быйылғы йылда? Әле әҙерләп яталар, яңы спектакль сығырға тейеш. Свет сказочный сторона дип атала инде. Русса. Режиссер аны Виктория Щербакова сығара. Режиссерҙарға ҡытлыҡ юҡ. Юҡ.
Ольга Штерлеева шулай ук артистка булып та эшләй. Шарафутдинова Ольга. Шарафутдинова Ольга шулай ук. Әгәр теләгең бар икән артист кешегә үҙеңде ошо режиссер ягынан көсөңдө һынап карарга мөмкинчелек бирә безнең директор. Кулы һәйбәт, Зур эш тора. Ныклап Сөнки тотынырга матур, зур бида буласак. Касан карак башланырга булна план буенча инде ул. 20 елда башлана дип. Шулай гынамы? Менә һезнең театрның репертуары балалар өчен түгел бит. Безнең Урал батырыбыз шул олылар исем бара бит инде. 1001 ночь русса спектакль. Мустайга киләләр инде. Мустайга, любовные приключения дип аталган. Безнең бәләкәй залда иң бәләкәсәр 1 яшьтән алып килеп о спектакль карарга шундай мөмкинчелек бар. Безнең театрда русса гына спектакльдә түгел, башкортсалар. Уйнайбыз, Аллага шөкер, киләләр, үзебезнең тамашасыбыз бар. Рәхәтләнеп башкортса спектакльдәр карайбыз. Моны һәдилек бик күп йөри торган сит илдәргә. Хәзер шул мәсьәлә дисегрәк тора иде. Төркиягә бара торгайнык, хәзер Төркиягә, Һиндстанга, Монголияга барып Монголияга кайтты. күп йөрелгән. Төркиягә Саранскида булдык бик матур. Зур рәхмәт әйтергә. Менә безгә килгән кунаклар үзләре белән күстәнән салып киләләр. Без курсак театры булган сездән берәй спектакльдән өҙөк, инде бәлки йырлайыгыздыр, бәлки шигырь сөйләйегездер. Рәгыйдә Янбулатованың Әминбәк спектаклены үзе күрһәтәсе. Ох, минең яраткан спектаклем үҙем шунда уйнай торгайным. Әйдәгез. Тирмәбезнең түренә алкышлар белән сакырайык. Әлминбәк сықты юлға, қайтып бара ауылға. Яшел матур туғайда бір қызды көріп қала. Скрипкам, ясәле, мұңдарыңды сәсәле. Һинең нескә кылдарың, надлаһын һылыуҙарҙы. Шул саҡ йылан шушып, ҡыҙға таба шуасы. Саған ғына тигәндә, йүгереп килеп йыландың, башынан булып алды. Һин кем? Нишләйһең бында, Һылыуҡай? Никаймын. Тау битендә һары көтәм. Моңға үрәп һиҙмәй ҡалдым. Ҡотосорғос бәлә көткән. Егет, рәхмәт. Ҡотҡарҙың бит бәләнән. Туҡта, Һылыу. Исемең дә матур. Анъяҡай. Онота алмам, Һылыуҡай. Ишетеп моңло кейемде. Тағыла килерһеңме? Саҡырһаң ни килермен? Әминбәк! Анъяҡай! Әминбәк! Анъяҡай! Зур рәхмәт. Кунак килде бит һеҙгә. Без шул тиклем яратабыз, ошо тапшырыуҙы, алтын тирмәне бөтә Башҡортостан ҡарай, Башҡортостандың ситендә лә ҡарайҙарҙыр. Хәҙер күрерһегеҙ ул ҡунаҡты. Хәзер күрерһегеҙ ул ҡунаҡты тинләр. Әйҙәгеҙ, күрәйек ул ҡунаҡты ла. Рәхим итегеҙ. Бик күп энәләр биргән күлдәгем сәскәккенәм. Айыу бабайға килтергән бүләгем мәшкәккенәм. Күлдәгем сәскәккенә, бүләгем мәшкәккенәм. Күлдәгем сәскәккенә, бүләгем мәшкәккенәм. Бәшмәктә
бар урманда, мәшкәктә бар урманда. Урман ямлы, урман киң, бергә булганда. Беттәһе бар урманда, уйдың тырыш 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 булганда. Бына бит алтын тирме тапшыруына келіп еттім. Қойда әлі ол біздің Нағим Нұрғалин алып барусы? Башқұртстанның халық артисі қойда әлі ол? Мен мұнда. Біз ұрман кәнліктері сіздің тапшыруды ихлас қарайбыз енді, матур етіп қарайбыз. Аю бабай қошты меңе, хенің менен селфи түшірге. Менің де көптәнгі қиялы мені ұрман кәнліктері менен селфи түшірге. Қосақласып түшейік. Елмаябыз. Чисті бейтеміз. 1, 2, 3. Тағы бір дейді. 1, 2, 3. Шәп болды ма? Ой, шәп болды. Рахмет. Ой. Тапшыруыңызға көп ұңыштар. Шулай БСТ каналында сығып тұрығыз. Бізді ихлас көңілден қарайбыз. Рахмет. Әйткенің келді. Ерар! Хау болығыз. Аңларынан ненде қонай кәні бар әлі. Нұр рахмет дегер. Иткес матыр болды. Шуайтап, құрметті телевизор қараусылар, құрметті қонақтар, бірінші тур алдағына етті, біздің мұнан қалығыз. Алда екінші тур. Фабрика «Серафимовская пушинка» предлагает широкий ассортимент перопуховых изделий. Одеяла, подушки, перины, верхней одежды для взрослых и детей. Принимаем перопуховое сырье. Продукция представлена в торговом центре «Башкирия» «Лайфстайл-центр». Башқұрт энциклопедияғы ғилми нәшірияты Башқұрт энциклопедияғының 7 томлығын русса, башқұртса хүдліктер һәм башқа популяр ғилми басмаларды хатуда тәқдим итә. Өлкән әдиптер һәм әдәбиятка яңы аяк батусылар ихтибарына. Нәшрият тиз арала ижадыгыз тупланган, һез теләгән форматтагы китапты бастырырга ярдәм итер. Белешмә өчен телефон 251-02-27. Безнең адрес Өфе калаһы, Революция урамы 55-нче йорт. Хөрмәтле телевизор караусылар, хөрмәтле уенчылар, икенче тур кем башлырак дип атала. Әле тәңкә буенча 2 команда тигез килә. Әйдә бит юла буенча уңдан башлайык. Хулдан бетерербез. Яхшы. Кайын алабыз? Табигать өстен коллектор инде бит. Кайһы елга Агиделгә кушылмай. Нөгеш, Хакмар, Сәрмәсән, Эсем елгаһы. Шулардан береһе Агиделгә кушылмай. Димәк, өстәү Агиделгә кушыла. Уйлайбыз, бар. Хакмар кушыла, Сәрмәсән где-то. Береһе Уралга кушыла. Береһе? Мына береһе шулардан Уралга кушыла. Калган өстәүһелә кушыла Агиделгә безнең. Хакмар. Дөрес җавап. Мара бит. Хакмар бит Уралга кушыла. Өстән кәйдә калкышлайбыз. Айлайбыз нефтик камалар. Кеше һәм ямгыять. Ана. Ой, дигезне юк. Юк барда хайлап тормай ул. Кеше һәм ямгыять өстән кәлеп бит. Өстәнкә. Башкорт телендә баймавыр дигән һүз нимәне аңлата икән? Авыл буйлап күп йөрүсе кеше, самавырның бер төре, йомшак характерлы кеше, акылга хай кеше. Йомшак характерлы кеше микән? Ну, һинәккә шулай булмайды. Йомшак характерлы кешеләр. Җавап. Өченче вариант. Бу нисек була инде ул? Йомшак характерлы кеше. Дөрес, йомшак характерлы кеше. Өстән кәһетлеккә айлайбыз. Афарин. Мәдәният, әдәбият, мәдәният. Өсинде? Хәбибулла Ибраһимовтың Башмагым комедияһы тәүге тапкыр кайда куелган? 1920 елда Стәлтамак 1-нче Башкорт драма театрында, 1919 елда Түркстан фронтының Көньяк хәрби бүлегенең Кызыл армия театрында, 1924 елда Башкорт күсмә театрында, я булма 1900
94 елда Салауат драма театрында. 19 елда Түркістан фронтында. Шулаймы? Һәм безнең җавап Икенче вариант. Икенче вариант. Теге неме? 1919 елда иде. Түркістан фронтының көньяк хәрби бүлегенең Шулай дип уйлайм. Кызыл армия театрында. Ана дөрес җавап ушулай яңгырай. 1919 елда Түркістан фронтының көньяк хәрби бүлегенең Кызыл армия театрында. Хайлар, нефтекамалар. Үстәнкәле мәдәнияттән алдылар. Безгә тигезләргә кирәк. Үстәнкәләрде шуга күрә без әйдәгез алайык спорт. Спорт үстәнкә тинләр. Ә бuna шулай һорау. Зәйнулла Ишан истәлегенә багышланган милли көрәш буенча турнир кайда үткәрелде? Өфе калаһында, Учалы районы, Баймак районында, Троицк калаһында. Учалы районы. Һәм һеҙҙең вариант. Учалы районы. Дөрес, Учалы районы. Мына әйтик, Учалы районы, әлбиттә Учалы районы. Учалы районында Абдак авылында март айында Зәйнулла Ишан истәлегенә багышланган милли көрәш буенча турнир үткәрелде. Өстәнкә һеҙҙеке. Рәхмәт. Халык ижады. Халык ижады, әлбиттә. Халык ижады өстәнкәләр дип уйлайм бит инде. Әле безнең тарих бар, фән эшмәкәрләре бар. Ә бuna халык ижады өстәнкәлекте мин ошолай итеп укыдым безгә. Тауда тазамак, базда базамак, карда хазамак, ярда язамак. Юмакта һүз нимә турында бара? Харан әзәм, малдың төсе, ризык тәме, я мизгил үзенчәлектәре. Тауда тазамак, базда базамак, карда хазамак, яуда язамак. Дүртенче түләем. Юк, мен уйлайм. Мезгил. Һәм һеҙҙең җавап Мизгел инде ул. үзенчәлек. Мезгил дә инде кар, не? Дүртенче әйе. Дөресме? Әлбиттә. Өстәнкә Әлбиттә. Дөрес җавап. Мизгел үзенчәлектәре тыңлап карагыз. Тазамак язын тау баштарны кардан әрселеүе. Базамак баздагы бал корттарын хәстәрләү мәле. Хазамак күрт астынан епшеп һыуҙың туңмауы. Язамак яр менән һыуҙың арасында йылыу яткан саҡ була. Бына бит алҡышлайбыҙ, матур итеп. Әйдәгез әдәбият. Әҙәбиәт беҙ бер ҡайҙа ла бара алмайбыҙ. Сөнки әҙәбиәт бүлеге бында мөдире үҙе ултыра, уның нимәсе икән? Уның алдында әҙәбиәт алмайың. Нисек ҡайтаң? Нисек Рәйес ағайға күренәң? Өстәнкә әҙәбиәт. Рауышлай. Назар Нәжмиҙең «Ике Зөләйха» поэмаһы прототипы. Рауза Кәримова, Динә Талхина, Зөләйха Ғиззәтуллина, Зарема Әхмәтянова. Рауыслапта өстәнкәлеге бит. Өстәнкәлек. Зөләйха Ғиззәтуллина. Һәм һеҙҙең яуап? Өсөнсө вариант Зөләйха Алабыҙмы? Ғиззәтуллина. Дөрөҫ, Зөләйха Ғиззәтуллина, өстәнкә һеҙҙеке. Зөләйха Ғиззәтуллина, яҙыусы Ибраһим Ғиззәтуллиның ҡатыны Зөләйха Ғиззәтуллина, Назар Нәжмиҙең «Ике Зөләйха» поэмаһы прототипы. Ул әҙиптең 14 китабын баҫтырыуға өлгәшә. Белеүегеҙсә бит инде Ибраһим Ғиззәтуллин ғәрип була бит, һуғыштан ошо ҡайтаһын. Ҡатыны уны ҡарай, әйберҙәрен баҫтырып сығара бит Ул яҙыусы. Ишембай районына. Әйе, бына шуның прототипы булған. Алҡышлайбыҙ, афарин. Тәңкә һанайыҡ, яраймы? Тәңкәләрҙе йыйҙығыҙ, мин белмәйем. Берәү, дөрөҫ. Икәү, өсәү, 18, 19, 20. Әйҙә нисәү түгел аяғыҙ? 20. Әйме? Сразу. Компьютер эшләп эшләй. Берәү, икәү, өсәү, 17, 18. Ҡарале ысынлапта 19, 20 тәңкә. Быйыл уңыштарға өлгәштегеҙ. Ниндәй премьералар үтте, ниндәй яңы шәхестәр астығыҙ, ниндәй яңы исемдәр астығыҙ, ниндәй яңы режиссерҙар килдерҙегеҙ. Әйҙәгеҙ. Бер мәдәниәт үҙәге ситтә ҡалмағандар. Мостай Кәримгә 100 йыллығына шулай уҡ беҙ ҙә яңы постановкалар ҡуйғайныҡ. Только на своей земле поэт может стать поэтом дигән балалар өсөн Балалар өсөн. программа. Музыкаль лекторияға. Аның сценарий авторлары Лилия Юсупова һәм режиссер Ләлә Килсенбаева. Артисттар әлеге ваҡытта отпускка мәҙ генә ваҡыт ҡалды. Ошо сырҙа тиҙ генә бар төбәктәрҙе яҡын булған
күршеләрде күңелләрен астып һөендереп үдебездин концерттардан сыгыш яһайбытыларда. Әдәбият бүлеге мөдире тыңлап китәйек әле. Яңырақ мына біздің артисттар Болгариялы булып кайттылар. Хыйнаны Һабантуйда, Афарин. Нугуманов Юнир бейүсебет битең, талантлы бейүсебет. Раян Алтыншин біздің ерсы, атқаданған ерсібіт. Идел Искужин Қурайсыбыт. Һеҙҙә бит бернисә коллектив, бер коллективистә шулай бит инде. Ул бейеү ансамбль, марыйҙар да, шунан хормы нимә бар бит. Безнең Тунгаур бию ансамбле. Иң төп безнең коллектив, безнең горурлыгыбыз филармония. Безнең филармония улар өсөн генә асылды. Тунгаур йыелмаган булһа, филармония унда Нефтекамала булмас ине. Һәм башкорт бригадаһы кардәштәр, татар бригадаһы Кайтавас, шулай ук марый бригадаһы Усим, яңа моң дип атала инде. Һәм дә инде детский музыкальный лекторий. Шулай бар мәктәптәргә, бар балалар баксаларында концерттар куяларында. Һәм дә инде Сынгыз һәм Тамерлан дигән цирк төркеме бар. Шулай ук цирк та бар. Шулай ук Тунгаур бию ансамбленең балалар студияһы асылды. Шулай ук 5 ел быел тулды уларга. Афарин. Һәм дә инде мына көздән Алла бирһа, без шулай ук студиялары кабул итәсәк, без йыр буенча, курай буенча, кемдер теләй, әгәр дә безнең калама цирк буенча, театр. Цирк буенча шулай ук мастер-класслар үткәрәбез. Филармония ишекләрен аса, үзешмәкәр студиялар булһалар да, кешеләр килеп, Нефтекама халкы күрше районнардан килеп, шунда үзләренә дәресләр ала алалар. Нәйсә гүдәре яшәйгез, бер кыйгы астында дигәндә. Тату Тату яшәйбез. Ысыны кәне бер-беребезне күрмәйбез, чөнки без көне буе юлдабыз. Һәрбер бригада үзләренең гастрольләре булып сыгып китәләр. Күрешәбез без шул открытие-закрытиелар һәм дә отпускынан кайткас. Мин Тунгаур бию ансамблендә эшләп йөрим. Быел 1 ел була. Әле үз эшемдә башланым гына. Мин бейүсе. Мин Учалы сәнгать һәм мәдәният колледжының хореография бүлеген беттем. БГПУ-га тоже хореографияга поступать иттем да, заочно, и Нефтекамага эшкә килдем инде. Нефтекама. Нефтекама һәйбәт, матур кала, таза. Ансамбль тоже гөрләп эшләп килә. Быел безнең ансамбльгә яңа бию куелды, урыс халык биюе. Премьера булды инде, ошо сезонда япканда ул биюде без күрһәттек инде. Күбрәк кемдер куя? Кайдан сакырагыз буны? Без бию халусыны Силәбе калаһынан сакыргайнык. Күбеһенчә биюде ансамбльдән беренче етәкчеһе, шул халган инде. Репертуардан күп биюләр уныкы. Исе кабул иттеләр гомумән. Яшь биюсене. Һәйбәт кабул иттеләр. Менә Нефтекама лагы ансамбль башка райондардан бик айрыла. Үзенең манера һәм үзенең көсү менән дә анда биюсләр бик профессиональ яктан үсешкәннәр. Һәм шуны һәман мине таң калдыра әлбәттә. Күбрәк яшьләр килһә, әлбәттә һәйбәтрәк булыр инде безнең ансамбль тагыла яңарып китер инде, яңа урлар яулар инде. Без бар яшьләрдә Өфе калаһында укыган, Рудольф Нуриев колледжында укыган, училищеда укыган, академиядә укыган бар студентларны үзебезгә эшкә сакырабыз инде. Килегез, көтәбез. Әйткәндә, Тунгаурларда биюләр шул тиклем нык охшай. Шул тиклем халыкса, шул тиклем үзенчәлекле булар. Үзләренә генә хас, үзләренең генә почеркы бар уларның. Афарин, рәхмәт сезгә. Күрдегез бит инде моны моторы күстәнәстәр алып килгәннәр безгә Курсак театрының. Һеҙҙән инде күстәнәс, йырмы, бейеүме? Әйдә. Суефа. Суефа. Йыр. Йыр. Тимәк, илгиз йырлайсаҡ. Һағыш һары тимә, ғүмер буйы янып көймә, ҡабат уйнай нурҙар, ҡайнай ташҡын һыуҙар, үтте һалҡын ҡыштар, үтте дауыл бурандары, ҡайтты ярһыу яҙҙар, ярға һыймай тулҡындары, ағын һыуҙар кире аҡмай, уҙған ғүмер кире ҡайтмай, мөхәббәт яңынан тыуа.
ғажап елға, ей ұяғын күтіп аға, ендін ибеп юлға, бәхет еділей алға, өтті халқын қыштар, өтті дауыл бұрандары, қайтты ярғы ұялар, ярға қимай толқындары, ағын қаудар кері атмай, оған ғұмер керек қайтмай, мұхаббат яңынан туа, көңілге нұр тула. Өтті халқын қыштар, өтті дауыл бұрандары, қайтты ярғы ұялар, ярға қимай толқындары, ағын қаудар кері атмай, оған ғұмер керек қайтмай, мұхаббат яңынан туа, көңілге нұр тула. Ой, афарин, искиткес моторлар, искиткес моторлар. Зор рахмат егіз, зор рахмат. Хөрмәтле телевизор караусылар, хөрмәтле қонақтар, икенчесе турда ошның менән адагына итте. Алда иң серле рубрика булда булһа, серле хандык көтәбез. Безнең менән калыгыз. Компания «Башкирский гусь» предлагает мясо гусиное, вяленые и копченые деликатесы. Принимаем перопуховое сырье. Продукция представлена на центральном рынке по адресу город Уфа, улица Цурюпы, 97 и в торговом центре «Башкирия Лайфстайл». Базар номер 1 по адресу город Уфа, улица Менделеева, 205А, а также на сайте bashguсь.ru. Бүгін серле хандыкталы барасақ, филология фәндері кандидаты Зейнәп Ишева исемендәге китап нәшриятының хезмәткәре Раушания Солтакаева Нигъмәтуллина үдәлеп барасақ. Рәхмәт итегез, һүзгә. Рәхмәт. Алайым, Нәгыймә алайым. агай. Алайык. Әйдәгез. Бына ошо серле хандыкта серле әйберләр ята. Бына бере уның блокнот, һәм бере сувенир. Әйдәгез миңа блокнотта бирегез. Мин шуны тотайым. Бер буатлык тарихы булган Зейнәп Ишева исемендәге Башкортстан китап нәшрияты инде нисәмә елдар халкыбызга рухи язык китаптар өләшә. Минем кулымда ошондай блокнот һәм был блокнотка нәшрияттың тарихы менән бәйле булган язмалар язылган. Был блокнотты Башкортстандың халык шагыйре Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты 1995 һәм 2001 елдарда нәшриятты етәкләгән директорның исеме менән бәйле булып тора. Һәм һезгә һәм бына уның өстәленнән ошондай сувенир да алып килдек. Уның ошондай шигырь юлдары һезгә ярдәм итер дип уйлайм. Башкортстан ак тирмәләр иле бар ватанга тора күренеп, якты нурга, моң хагышка тулы, ак тирмәле халкым күңеле. Кемдең был шигырь юлдары һәм ошо елдарда 1995-2001 елдарда китап нәшриятына кем җитәкчелек иткән, кем директор булган һәм был блокнот ул кемдеке, һәм сувенир кемдеке. Бына ошо һорауларга җавап бирегез әле. Уйлагыз. Так, һәм яуаптарды күрһәтәбез. Әйдәгез ике команданың да ниндәй яуаптары икән. Бердәмлектә күз күрһәтәбез. Нефтекама, Кадим Аралбаев. Шулай ук Кадим Аралбаев. Афарин Курсак театры. Һезгә афарин. Кадим агайдың һезгә кайнар сәламдәре әйтеп, бына ошондай китаптарды ибәрде ул. Бында ул автограф менән һезгә язды. Җиңүчеләргә изге теләктәрен, зур уңыштар теләп һезгә бына ошондай автограф менән бүләк итәргә кушты. Кадим агайга зур рәхмәт. Исәнлек хаулык һезгә. Раушания үзегезгә зур рәхмәт. Рәхмәт. Шулай итеп безне кыландырып, ел һайын килеп торыгыз. Кызыклы һораулар һездән көтеп калабыз.
2 командала дөрес явап берді һәм Қадим Аралбаев тин һәм 2 командага вәгъдә ителгәнсә 3 тәңкә ак тәңкә улай нақыт. Ау икәү. 3. Димәк хәзер һанап торады 23 сәгать булды бит. 20 ләйн. Шулай итеп бүгенге тиңһез алышта, ысынапта тиңһез булды. Ой, авыр булды. Дуслык еңді 23-ка 20 сафари. Хөрмәтле кунаклар, хәзер каршы командаға теләктәрегез булһа әйтеп китегез буна. Ойын бүгін бик шундай дәртле булды. Мына шундай бүләктәр алып килдек һезгә. Һәм дә төне буе йокламанык. Кыздар сәксәк бешерде, мин тирмә йыйдым. Уен өчен зур рәхмәт. Һезгә уңыштар, артабанда иҗади уңыштар, яңа премьералар. Һәм дә театрда яңадан төзеп беткәс, яңа биналарда яңа спектакльләр куярга ятам. Әлбәттә, һеҙгә эшегеҙҙә уңыштар теләйбеҙ һәм үҙегеҙҙең ижадығыҙ менән тамашасыларҙы ҡыуандырып торығыҙ. Һеҙгә яңы үрҙәр, ижадығыҙҙа уңыштар теләйбеҙ, матур итеп тамашасыларҙы ҡыуандырып торығыҙ. Беҙҙең дә бүләк бар һеҙгә. Команда бик оҡшаны, дәртле уйнанығыҙ. Рәхмәт һеҙгә. Шуны әйткем килә, беҙҙең театрға килегеҙ, беҙҙең һеҙгә бүләктәр шул саҡырыу билеттар була инде. Шул хәтлем ҡыуанып, шатланып ултырам мына йәштәр менән ошо уйынды уйнауыма. Һеҙгә уңыштар, үрләү һеҙгә, үрләгеҙ, үҫегеҙ, эшләгеҙ рәхәтләнеп, һеҙгә лә уңыштар, ҙур исемдәр алырға яҙһын, шатланып, фатирҙарығыҙ булып, һеҙҙең матур итеп йәшәргә яҙһын. Именлек, һаулык, коллективка шатлыклы көндәрегеҙ күп булһын. Сит илдәргә сығып йөрөргә Алла бирһен насип булһын һеҙгә. Күп ерҙәрҙе күрергә насип булһын. Хөрмәтле кунаклар, безнең дә бит һеҙгә бүләктәребез бар. Безнең даими бағыусыларыбыз Серафимовский ҡаҙ мамығы фабрикаһынан бына күрәһегеҙ күпереп торған йомшаҡ мендәрҙәр. Башҡорт энциклопедия ғилми нәшриәт комплексынан китаптар адресы Өфө ҡалаһы Революция урамы 55-нче һанлы йорт. Уның магазиндарында Башҡорт энциклопедияһын, Салауат Юлаев, Военная история Башкир, Народы Башҡортостаны энциклопедияларын, һүҙлектәр һатыла. Шулай уҡ Киске Өфө гәзите, яратҡан гәзитебеҙҙе алдырайыҡ, уҡыйыҡ. Һәм әлбиттә Зәйнәб Биишева исемендәге Башҡортостан китап нәшриәте. Бөгөнгө көндә республикабыҙҙа иң ҙур алдынғы ойошмаларҙың береһе. Китаптарҙың электрон йәки ҡағыҙ версияларын нәшриәттең www.kitaphidiq.ufa.ru исемле рәсми сайтына инеп заказ ҡалдырырға мөмкин. Бәйләнеш телефоны 240-09-55. Шулай уҡ беҙҙең тағылап яңы бағыусыбыҙ ул да булһа Ишембайҙың Маҡар урмансылығының бына шундай күрәһегеҙ Боланут Иван сәйе тәмле, хуш етле тәбиғи шарттарда үҫтерелгән сәй. Хөрмәтле телеҡарусылар, хөрмәтле ҡунаҡтар, мин Нәғим Нурғәлин киләһе осрашҡанға тиклем һеҙҙең менән хушлашам. Иҫәнлек, һаулыҡ һеҙгә. Һеҙгә ҙур рәхмәт елгәнегеҙ өсөн. Уңыштар һеҙгә.